UMLA juga mairang konstituensi ba amat baleng do mentakas ni rio tarik jeliau lamat ki ofisar ketenap PWD mairang kilahyar ban jurep eki surok hagi than laj dom mauro mauli ki ba ladap mang ya katengka ban pentrei bat kajingwan jurep uba amat ba kalong ban pentikna ba kajing trei kan ya chakman bat ba kajing trei kan dap kham ploy knang bagi pai ba kim sok hakalit kawan uba amat ba hakajing kren ulaong ba udan kathong ka ba khmat e ban penyo eki surok haman kishnong wat kide kishnong ki bah kendong ru kin yo eki surok ki babaha ki ban pensuk e kalit kawan kham tam e hakapang ka shitom susu ula ong ru ba undang ai bat budin ki arti ki surok kata ka surok na nong klau shakunrut nong kram bat ka surok na so dadek shadu intro hakaba ka sanction jong kini ki arti ki surok shen ensayo hakini ki banai banwan kawan satu dan kemudian pada ini dan turun bawah nah latihan satu kok senai ke mana nah di senai bữa sắp khơi thang thang dưới thang anh đã cho lòng cái này senai bữa tàu anh biết satu penting kalau misalnya senai bữa Baik teman, kajing wanjong am tas kalong nomor ba kajing penpau katukan niki nong susnong ini lam jangan dekat dong katain ini alat penjuru niki dong katain juga kain sok jarang kain mau kara mau penyo sedut setain jakong ki kam ki ba ide ba ka beauty department aku ide ba ki surok ki di sengkit ki balong ki ba khmat ki ba ngaju bu thong ka pot ka ba ide ba ka jing le jing wan kawan pensuk ki ba ba ki susnong de mentasi yo lat lan wan kumi bat ni rayo ira sanction na kabenta ki surok ki mai ka susnong muli kan dom sini bat kunjuru hakaju kupor naka benta kitu ki surok ki bedena du nong tina po nong klau sa kendrut nong krem kituru lakung gunungi lakmi tiba hakanika sibnai tam duna ngi kwil tiba in sayot lai function kumjuru ka tain so jarang nadu na so dek sido sa intro hakawide ba ka surok ka snew ba hadu ta ta ka kawan ba ba penjinja hadu ta endre ka jing slam jong kini ki atli ki surok kawai ka nong klau ka do kundut nong krem kawai de ta do nong kina po so dek adu ha do intro kade na marwa ngira bu ko pusar na do snem al hajar arpo ar bat ngira yo ban pendung po skim jong ka PMJSY de kasurok na nong cloud kendut wan kong kalong ba ni kwa ya kawan penhe no ya kasurok na kasurok ka ba latan menta nang bakal pensuk ya kali kawan tendai kat kong ki kendon ki ba ibu nak kalian jong ke PMJSY ki don kam ya ka jinglet juan ki kali ke ba ki don kam ta ki hajar la se la pung gunu sisi ba dang ba kata ka jing penhe ya ka surok kan nong ke ba
pensisya ba kadon kam ya kajing buni kali bat penhe ya surok ndrei hadin arkala laikla nakaliang jong ka PMJSY kila bersang banbu ya ki mita nakabantawan pet ban jong ka dot kali sisi ndrei kam simla ban poi ya kata thong ba nakaliang jong ka PMJSY ibu ya ka kendon nakabanta kita kejibun jong ki kali ki ban bawan ka dot ka ndrei mentah hadin bat lerai ba lakung kuno in le bet ka kum ka ba dan ka surok mentah ban pano itu ka surok ba mentah bat nakalian jong ka PMJSY ru ilawan ya ka ban inspect ban wan jong ya ka tuka surok bat ki haduk mentam simdan cu kono ka tinja objection nakalian jong ki bat ni up namar ba kadang ka nomor kod kondok juga election MP ni up entas tang ya ka sanction ko ban wa bangi kimi lenti lak nu kuno kan wan no hapo ikat tu kan ni benai entah pat num sem shu lot di benai dong try gitu di simpor shu hadu kata kata dari hapo ikat tu ka depol ni yo ka sanction ya ka ba ni yo I ba department WD kin sakon ka tenda na ka benta ki kontraktor ki ban try du so kawai pada ka degas ju hi ni nadu so dadek hadu rut umtro turut kolong ko surok ka jat la du ba bat ni no sustong ka tu ka dong ka tang ki ba pling la isnei ha ka be bat kali ka war jongki hamta ma ka pang sitom nang ta ka jengkit ki marap yang ki jongki kumjo ro ka thiru ka jingsang ni milti bagi ko ay ka ban penhe ka surok nang ba ka tu ka surok kan kadeng no nang ka tika national highway jong ka GS road hadu hang ni hapo dongki inding dan dari kejuk setiru olong ha kejuk nanti ha kejuk korukom di ketiru kadon ha final stage ha ka bangi up entai ya sanction ka bangi khmil ti ketiru kan no ha kejuk ko rekat bat ketu kesulok nang klau sepo pendrut nokram de nalo kitu idon skiwi surok ru nambo voluntary yang semopen kituru kidon ha kejuk ke final stage but kikat tu kan yang teliki bagi pergi surok di bahap pokok dengan konsumsi bahap pokok dengan merang division. Di kini kalau kau ke bah nak kalian jongang persang kat bala konsumsi perokoi kade penyok yaki lenti surok di babiang nak kebentar bagi terbak masuk pakai ke bah. Dengan budin bah kepada berkam bah kade keteo kawan wan dan yang meeting buat ke jongka PWD department nak kebentar ban tip ya ka jing yo ya ka sanction na ka benta kini ki aplik surok belum ki main surok apa ka konstitusi ka nalo kini ki aplik ki surok ki ba ni ju ya pe hi di chungo hi na ka pos ko in piti kina ba ki pa ba ki di don ka hok ya ka ban yo dan ya ki surok ba wat jagi jaka ki ba kenok kan tes ba ide ki ba menta ide ki bangila da bio ya ka sanction ya kejungan jonga kalau mau ngempet bah kini sok jadi penting kerki do bud ya ka ba kin pedep yaki kene ka surok ka warna mauli kan sa kanek ba beteng ya ka surok apa wanang tina po moro ka bakio sa jrong lai domai bat ka dia tu ko la haju ka bomut pemanta ki nongli nong wan na ka dong ka thai ki lasuk balik manwan siti ba kam dan kam su bakini na satai sisilia ban so manong sekali kadang katain la jang bon ki jaka ki bangi la yo ya ki skim buke ba per bede na kabenta surok haka bade bangi kanek na ki jaka se jaka haka ba kini ki snong ki la don ki nong snong ba ki yeng sam ki ba bon ba haka na kadang katain yaman taswa ki to ki long ki ba dan ma ne na lo kini kadang don sa we ka surok nang thina po mo yong kri sinong priya tu ro ka ko we ba